fuck? Opa! Opa, ali ne želim onda, stvarno. A jebi ga. Dobar dan ljudi! Oleg Šerko ovdje sa Siškom i dobrodošli u moj novi video! Ako ne skočiš dole si pička, Ovu curu poznam, ali nije nas pozdravila jer se sad trenutno brukamo. Ovo je za tvoj vlog, jel da? Evo će kružnost. Baš idemo radit. Ideš s nama? Di? Idemo napred da eksplodira boca. Aj može, idemo. Pričam sa Ivanom Retkovcem. Ivan Retkovac je dosta dobra osoba, ali malo je peder. I Antonella je napadna. A po našem je strat. Kad to bude eksplodirao da će nam se zabiti staklo u nogu i to. Pa to neće uopće eksplodirati. Sakri se negdje. Hoće. Hoće. A ja kažem da neće biti toliko velika eksplozija. Pa neće biti velika ako će eksplodirati boca. Ti snimaš video? Da. Kako ti se zoveš? Mara Sverko. Tako jer si kralj. Znate ko vam je on? Znate onu pjesmu lošu Korona? Korona, 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 perite ruke, kaže nam nona. Ona glupost. To je on izmislio. Ej, mali, učlani se u Šverkov Pyramid Scheme ako želiš voziti sve brutalne aute koji on. Če ja ti dam majicu? Neko. Rekao, ne treba. Kraj. 100% imam malu kitu. To je klina. Laganica, idemo. Ja sam onaj odgovoran u ekipi i onda ja moram napraviti jedan disclaimer. Sve dječurile koje prate Mr. Šverka, molim vas nemojte pokušavati ovo kod doma, jer onako ovo je staklo i mi smo profesionalni debili, tako da mi to smijemo raditi. I još jedna stvar, molim vas nemojte to slati mojoj mami jer će biti ljuta na mene i stavit ćemo u kaznu. Piti na dvije ruke! Rokade! Oh shit, what the fuck? Kone oko! U redu ljudi, da vam pojasnimo kako ćemo mi to napraviti. Znači, kupili smo ovoliko šibica. Nadamo se da će biti dovoljno. Te šibice ćemo odrezati na male komadiće. Kao što sada radi Šiško. I retko se... Žirko, zapalit ću te! Još vam imam za reći, ne ti pit pivo jer je odvratno. Rađe pijete kreatini, proteine, barem ćete biti veliki i to je to. One eternity later. Oh shit, we are fucking done, jebote, umoran sam, a ne smijem psovat. Sve ove šibice smo napravili, vidite koliko toga ima. I retko imam malu kitu. Čekat ćemo 5 minuta, u 5 minuta ko ljudi odluče, tu dižemo u zrak. By the way, Alex je pijan. Aj, jes pijan. Ok, ajmo reći da je, znači prošle 4 minuta, ali ne da mi se više čekat. Tako da 9 ovo i tu 9 ovo. Čekat ćemo 69, može. Može, gotovo, ništa, bombu puni. Samo što sam očekio da će biti. Da, to je si rekao. Evo tu. Pa da, ali ovo tu i ona se sjebe, evo ti. Ovo je bilo onako full, snimaj tu kako ulazi. What? Antonella. What? Ok, prvi pokušaj, ne znamo kako će proći. Djeco, ne pokušavajte ovo kod doma. Ne pokušava doma, sad kad bude teški ono fail. Netko izgledaš ko lik od 40 godina koji drži mobitel u rukama. Doslovno, ti snimaj ravno za story.
bum! Pazi, gori! Kadar više nego za išta drugo. Dobar. Kako to neće raditi? Odmah ubaci! Nisi ubacio. To. Neće eksplodirati. Lik je full opet. Ovaj život je jedno veliko razočaranje. Oh shit. Ti si ružan. A? Nice. Čekaj, pazi noge. Ispričavamo se na ovo razočaranje od videa. Je bilo zanimljivo? Ne. Je bilo zanimljivo? Isto ne. Hvala što ste pogledali ovaj video. Ovaj put nam nije uspio eksperiment, ali napravit ćemo ga u sljedeći. Kako ti je ovo iskustvo bilo? A iskreno, Šverko, moram ti reći, ovo mi je bilo ko seks sa bivšom. Razočaravajuće. Ne znam šta je, baš sam razočaran. Stvarno sam razočaran. Da. Imamo Jebi barem ga. izjeba teretka. Možemo. Vidimo se u sljedećem videu. Peace out. 50 lajkova i napravit ćemo da bude najveći boom što ste ikad vidjeli u Puli. 10 lajkova i napravit ću 12 putar BMW-a. 50 lajkova koji... Ajoj, ne mogu vjerovat. Daj mi metlu da očistim to, ej. Daj mi metlu da očistim, čuješ? Hvala što ste pogledali, vidimo se u sljedećem videu. Peace out, Alex Šerko ovdje. Najbrži poštar u gradu, ej! Ovaj eksperiment je uspio ko moja studentska karijera. I očistili smo sve da nam ne bi slučajno neko srao. I sad svi brzo, subscribe, idemo da stignemo do 3K da mogu giveaway-at Shitbox. Najjači giveaway na Balkanu. Peace out.